Was it 4 years? Me that me was they were checking 4 years you. Say no mo dey check your results so. But me ni post no anya me wanwa. Say o post we na amanfo comment was here no na o defend how the position no. How? Say 4 years now what can he is right. How? And you they say 2020 crown na Mampani boss no company or they calculate from 4 years. How can you calculate? How can we calculate from 2020? Because on one case we cut so we see e-blocks to 200. Every year be an over 50. It's 50 times 4 no. Now can we view what you man on 200 schools. Who fees work 29? 29. What I say? Eti no wo no kra wo be catch yes wo be yade 200 wo ye 29 no emu enfie nwotwe wontimi anwi ade na amaye enne wo ba betra ka se agenda 111 na ye cut sword project bia e be obi ani so ade hu no e da wo de be cut sword no sa da no ane account free da project na shase ananye sanete sa da no ne ade free na wo be cut yes ade na wo cut sword August 2021 no 15th January and as 15th February 15 or 16 January 2023 no not from 2021 to 2023 acquired your Mahama and few idea na me this there's a problem also enkofobi ebo modern pe psychiatric doctors bi no mo ko hwe ne mabim na na ba ne nkoye na hwe mo ase good time ne bia amafo timi keka ne mase ani a ya na enkoso ona wo ne meterase amafo timi wiwi bisa na o check in yamana na abo afanche eti bi je se bia one of a flax in the say de bia me je say one of such moments no na e de eba na je the one no say de ye ka no e ade a eba so ana say ade a abaso egusu a ekoso ashanti region ha yenya 15 of them ene enya no ha say na so far oba ya region ha say ya your hospital projects mako 32 a ekoso ebi o wa ye wie a ye yensa free ho ebi o nso so a eguso a ekoso na to mention a few no wo hwe sa agenda 111 projects ya wo ba ye yankasa ye ha trade ye atuma kwa ngoma ha ya me krom wa esi wo den na wo ko ha o mu boso kra den e wo ho sisi a ye kasa ebu aman e wa figya kwa bre e ho nso so no ebi o ho a ye ho adwuma wo ba insuta seche central a ye eno nso so ba ko man so adubia eno ya man se district no man kran so ahafo no southwest district afi oba kwabena kwa oboase eno ko wa esiwo kakaka a eno so no eye adwuma ye nyina ye hu bai kase ya atwuma awabiaja nota kode ubenya ba ko ewo ho busome fa ho ubenya no ho akrofom ebi ewo ho edujama ebi si ho denden a ye nyina na ye ne hu se ekoso afi oba sa adanse asokwa eno so ebi ho asokwa mampode na omunya enhyase ene ebese bantama eho de no so omunya enhyase ba oba nyina hini eno so ewo ho oba adwoso eho na amane yese ye mental hospitals no akan kran no ye be ba ko ha sei eno no certain part no oba onye na mejilisa asase no wa eho so no amafo eye ho adwuma twede project ekoso mason kwanta sabronumu drobonso ni nyina ye baby a hospital projects no ekoso dendende okoso amesisi ya na obo se omonso project no eguso a eko tepade no de se ye yensa firi ho ye wie konongo ye wie ewo ho afi 250 beds a hospital menim sa fi ya payifo be kona ya pa ho entuma military hospital no so sa aye betimi ye yensa firi ho afi o twa bibi je se konfra no che children's block no a maternity no so eno so na over 7th floor ena wa mejili se eno so ekoso kase pa oba obuase so obenya sa trauma center no ewo ho trauma center no ho afi oba ya quarantine facility ekoso wo se wi eno so formula amafo guso ayeye ho adwuma dendende ena kuma wo so sa entino Ashanti region alone under his excellency Nana Adodankwa Ekufuado ye were 32 hospital projects ni nyina aguso a ekoso kakrakra entino jo Mahama de mesemo oni bibia wo de nsa bezi so ache yo oba santimem wa wanya hospital ba ko wansi hospital one amaye enso na wo bete was me na me afai me na me wi me na me afai hospital ya kan wasim kra military hospital oba ye oba yi free ha
ade a wodi kan yi present memu ana ya abrohosem pa no San hospital no na ka wo mu si wo sofola rana ba be na soja fo ne ti no mu pa ya no mo be page project ni ase ekosi wo tamale ya MPs no ma baso ya na o ma se o mo do mu na si form ya prema mu nya ya si ya kaka o mu yi free tamale nso a straight no mo de 37 si ya ko ya de aka 37 ho ye no no ba ni to no mpanyfo ya na didi mu a o mutime nya asase wo trade ho ya friend say how dey say aferi ya de ma ya ene kakra sa o mutime aye complete amanim say o mu ye de aka no de asoso na o mampanyi atimi akwako bia no enti no me say o ma ani na ho na ko fo we say dum edi ntro no o mu ntro no ayesa na odene o mo ya hoboa because o mo nyinsa Ghana for there o ka ya o mo beti odi kan aka che say was short memory ya dwen no esu afia sa no manum ba metimi aka say mu bi de nka ho okay yanka ho kra let me call Hafiz on the National Cathedral. My faith tells me that most people will not see the completion of the National Cathedral because of our reckless way of handling issues involving the projects. Let us be diligent and circumspect in seeking for clarity about information released before crucifying people wrongly, especially with prophets of God. I respectfully want to refer those naysayers to the book of Psalm 105, verse 15. Prophet Victor Kusibuatin is an oracle of God. Bright Nyampong Obuasi West Constituency Youth Organizer Enono. Mechia Bright. Hafiz. Ne kaswa no. Yesi de nyame ehye no mu dua. Ai. Na ansa na meba ho no no. Ya papa John Mahama. President Kufo, time President Kufo kono. Ye na ye President Kufo take initiative bia na kwaji ska bia si Eurojet project meboa. Se President Kufo kona ehun bibia ye krado. Ehun sika sem ehun bibia ye krado. Oti John Mahama mo na beto ye. O kono na de no ayafa ho. Ade na no ayafa enei. Na no dan kwakufu ado bae ana some of these hospitals no be complete and so eno crown o claim ownership one the party for two futo Ghana for any say Kumawu hospital Tepa hospital be Kyie district hospital e John Mahama ensa no adwuma meanwhile so nya ne nsa no adwuma eti at times e person ya won kana no ntum kakra ka wa no paadom fantini ne kan won kana no ntum kakra ya didi se won obesi menisa amanfo so aya hoboa tutu ye nuan mo amanone aya hoboa me mo statement ba kwa mo kase kwa bia so mo so be support no kakra bia mo de beba na yetime de sisa asoda kese Cathedral ne de ahye Yakopon enmonyam ya de papa ye nyina so ye de mpabo e be tachi amana ye ye oba issue of agenda 111 na John de so wa woni ne dada and tronko the whole Ghana we are saying now probi odi ntropa wako joma ma fie no abogeti na no se na woni ntroba kwa odeba akwa nka no kre efi say me hu mpanyimfo pa me hu obi a otimi sheda edi ntro hweta ma ye bo abawie ye oso wanya 141 seats wa wene 10 regions say the one na ekro on kantananze obi a me change the verdict of the people near the nipa koya zo timi gina TV so no aka je amamo ne de du tambia wo ka no kra kakra na de ntro no na de wono samo obi ha be samo no de mama me a me won tome wo ka no kra na de ntro na wono ene ade ene ma bia wo ka bia no enye no kra ene ade no so e agenda 111 no aboni hu me yemo ahye no say na papa o yes ade we ya ene sama wo because omo asase na no mo se e fe na agenda 419 etinya de betimi aye yie emaso eno mu course wa akeka wo mu nsemi nyina afa de ko wie sen